Pengakesamu hane hutamu Ratu idedane pamiarsa sareng sami sanedahat kusumayang titiang wantah pengaksamu aturan titiang pinake pingajeng sane pinih utama Om Swastiastu. Pengakesamu hane hutamu Ratu idedane pamiarsa sareng sami sanedahat kusumayang titiang wantah pengaksamu aturan titiang pinake pingajeng sane pinih utama angin purwa Pengaksaman titiange puniki pinake angin purwakaning gening sane pacang pisuguhang titiang rinakala ninggalak sane mangkin nalar pengaksamu pengastungkaran titiange puniki pinake angin titiang nyembah ring linggih ratu yang meraga sesunan ide yang meraga kawiswara sampun pradanya lewat tuni Zawireh ide sang kawiswara sampun peragayan peradnyan widagdo sampun ide tata sauninge ring daging geguritaan Paro ke taler ieu
sampun ngemanggehan sane kebaos ke paremarta tetujuan sane mau tamu sane dahatin luwih kepunika Wija kesano tujuan iku wantah kewicaksanane punika pinake tetujuan ide sang meraga kawiswara sampun lepas wiakte ide ring dedoyan jagat sekalane puniki mangken titiang nunas tepengane mangkin banget titiang lunas luger ring linggih ratu yang moraga suci ya idene ngadan manut rina kalaning titiang nyarengin misuguhan ring daging caritane puniki uyati nenten jeparinikan nenten manut ring kecapin sastra ajine ya mangno kalaning titiang ngojah daging sastrane puniki sumanene nenten jeraris titiang kenitulah pamiti nenten keni sot-sot uput rawuh ring kawibawan palunguh Joko Ratu ring bongkok mangkin titiang ngewiwitin ngunagang ring sejroning daging caritene kojak reke ring bongkol gununge sane kamnena gunung Mahameru sane ceritayang titiang puniki sane sampun kelota ke Janologa ngantos kemangkin
merune sane kami wantah genah sang detio sane parikusu ide dari ke mopuria Dado seratu lewat sakti Dong Dewa Ratu Agung sang detione punika sane ngawi wenangan jagat keparadnyanan detione punika dok Dewa Ratu tan wenten raris nyamen pada buat kesaktian dane Tandra mantri kesaktian detione punika Dewa Ratu Agung maka sami para panyak dange subakti teuing linggih hidep sang detio tur maning tidak akueh meduwe tanda mantri enten lian sang detio sane parikoso sane sakti tan nyamen pada kapesingin sang niwate kawace dan kesaktian keteguhan sang detio niwate kawace punika dan wenten teu senjata sane prasida nyedayang sang detio niwate kawace jagate sami sang kami kesaktian sang newate kawacene punika ide kengin mapi kayun ngasorang jagat tigone ya wirakiku wenten paejan
Maka sami kesaktian Sang Dewata Kawacane punika wantah paicani do Bathara Sesunan nika dengan ngawinan Sang Dewata Kawaca dados sumbung ring angga.